Hiya pawb, heddi fi mynd i Abertawe, fi mynd i Primark, mae'n cyffroes. Fi wedi bod MIA achos fi'n prysur iawn gyda adolygu dyma pam. Fi yna 4 i Abertawe, so sa'n gallu aros prynu dillad. Fi'n hoffi prynu pethau random really in Primark. Fi wedi prynu bibs am idris a cwpl o dillad. Amser talu nawr, mae'n prysur heddi. Wedi siopa nawr a wedi talu a nawr fi moyn bwyta. Hwyl Primark! Fi yn Caffe Deera nawr gyda Idris a Rodri, dal yn Abertawe. Fi'n cael spaghetti bolognese a Rodri a Idris cael pide. Sucukla pide, falle, sa'n lle dweud e? Sucukla pide. Rhywbeth hwnna. Os ti'n gallu gweld mae Idris yn dwlu pide. Felly, wela chi wedyn te. Ta-ra.